Hadirin kembali berjumpa bersama Dolex Barsal. Penulang mangatan tuban satungkri Aceh mulia unta moto hai polim di Kuala Simpang laju olehnya di Damang kota Langka lebih terminal cikum melupa tajam berelak-rakan begini lewat saja pantan lagu hitam kuat sukun rijang nasi asrakan gedung laju ujung Lubak terminal tapi osinan Luk semawenya sudah lagaina Laju ubirun di tumotonya Kebit di sinan usah malangan Bang supir stabil usaha hiburan Tanyo di dalam senang lagoina Kede ulegle bak belok jalan Ringga deng rakan nak kaya raya Kedai lumpur tu tengkulam pembangunan Laju olehnya berenun tamang kota Masjid jami singli bak belok jalan Roti bit tamang motor medan ngon bandar di kota Sigli tapi si adhai rakan Bangku bisinan berangkat laju bandar Rombongan Padang biji dilewat Rijang Gunung Sawayan di tengah mertaga-taga lewat Selimung Cimoto Cikung di Langsang laju motonya usetui terminal bandar Cino berangkat barat selatan Ngam pemandangan cudara goina Gunung Gerute di tengah Rijang Jitron di sinan uram no jaya Moto piciklung bagah kon wayang Patek ngon calang cilewat saja Di kede tenong bak belok jalan Dengan jembatan panjang lagoina Truk melabok tapi osi adhai raga Olehnya teman berangkat kota naga Di simpang pejam alu bilintang pidia Rijang Labuh hajinya ngan mekek dilewat saja